برئیس مصطفی اوزجلی سروکی گشتی پارتیا ولات پارێزین کوردستانی نهال استودگی میوانه کاک مصطفی بخیر بی صحابی گلک سپاس اکی تو پیام شپاندیه بله. سر انجا تا بنا بروکاوی نها در اساس خود تشکی نتونه يعني بردوامية او بانگا 27 سبات 2025 یا جالانی حتی نها تشتی هاتی گوتن بردوامية ويه ام بخواه وقت پارتی آل پرزین کردستان روژا که دولت باخچلی بانگ جالانی کرد گوبرا پککه چکه دینو جالان جی بانگ پککه کرد مگو چک دانینا پککه گاوه که ارینی بوه جبر که ندوی روژه ده نه که جبر که جالانو باخچلی گوتی ما بریاوه ده گوت لباکر کردستان او چک دسته پککه ده نهاش کردار خدمت ناکه ضرار ده کردا بنگاه شر نمایه و پککه شر خبری باشور کردستان ضرار ده دوی درجی چکا دسته پککه ده ضرار ده روژاوه کردستان جبر وی بسالای ام وید بیجن و کاوا مگوت ام پشکریا وی بانگه دکن لی ام پشکریا بحث کند به پیواژوی آشتیه و چاره سریه مگوت تو پیواژوی آشتیه چاره سریه نین دوی یک سالی جد اف درکت اورته جبر وی هندک کس وی مسئله برواجی دکن وقت ام دجی چکدانی نا پککین ام پشکریا شری دکن دوی اولی از وی زلال بکم ام وقت پارتی آلپارزین کردستان دیارده یک سالی ین öcalan yu daxyani PKK öcalan de diyar bu komisyona piştevaniya netewayî biratî a demokrasiya ya devleta Türkiye komisyona raporek peşkeşî pesend kir divê derêjî de tu behsa Kurda behsa mafê Kurda behsa azadiya hefsa de behsa mafê hêviyê behsa gerîla çekê xwedî vegerin azadiya wan behsa tişkî nake behsa perwerda zimanê Kurdî nake nasnama Kurdî nake divê pirsa terorê ye pirsa li Türkiye'de ji bo terör ortaya rabide vê vam gavekê davîjin devleta Türkiye ji ber wê heger em vana gişî bidin ser peyama Öcalanî ya îro jî biya me ji bo mafê milletê Kurd yên kolektif ji bo hebûna milletê Kurd peyamek ew tuneyî dîsa dibêje hemwelatiya azad an jî hemwelatiya ser esasê destûra Türkiye vêya dibêje devleta Türkiye destûra xwe jî cînayînin madan nodiya kanuna bingehîna Türkiye heye dibêje gava ku ew hiqûqa ku navneteweyî ku Türkiye imza kiriye ew hiqûq û qanûnên Türkiye bên beraberî hev hiqûqa navnetewî derbas dibe ew gelek girîng e lê devleta Türkiye vê jî bicînane biryarê ew ê jî bicînaniye dadgeha mafê mirovan ya Ewropa jî xwe têdanda biryarê dadgeha mafê mirova cînayînin niha divê pêşniyaza ew ê komisyon rapora komisyonê de behsa qayyûma dikin behsa dibên em ê gerek ew çêvê ew biryarê dadgeha mafê mirova ya Ewropa bicî be helbette vana be lê veya wek formalîte bi rastî hatî gotin yani esasê xwe de ji bo azadiyê jî demokrasiyê ji bo edaletê jî tiştek pêşkeş nekiriye ji bo Kurda jî pêşkeş nekiriye daxuyaniyê Öcalan jî niha 27 Sibata 2025 Öcalanî çi got gobra PKK çek danime go baş e lê çi digot êdî ew fikrên milliyetçîtiyê netewperestiyê ku behsa netew dewleta federalî otonomî heta mafê kulturalîst dikin êdî dema wê çûye Öcalanî daxuyaniyê xwe piştî wê jî her tişê wiha digotin yani gelek tişê nexwe jî wiha digotin belê kak Mustafa ew form û şêwazê ku û celan kiriye nexşerê bû çatiya çareseriya pirsa Kurdan di niha de li Tirkiye gelo di gel waqî digunce niha rastiya vî milletî eva 100 sal li devleta Tirkiye vê dibêje eger devleta Türkiye haq bûye û rast bûye devleta Türkiye digo yek dewlet yek millet yek welat yek al yek ziman ev ê dewletê va di rapora komisyona ku pêşkêşî ew ê jî bikin di wir jî eyn tişî dibêje û siyaseta xwe heta îro bi sed hezaran Kurd hatinin kuştin bi sed hezaran Kurd hatinin penaberkirin bi milyonan Kurd koçber bûnin Kurdistan wêran bûye lê milletê Kurd her heye dozawî dewam e ji ber wê em bangî devleta Tirkiye jî dikin bangê Öcalan jî dikin ev siyaseta îro li pişt derya tê meşandin û siyaseta ku qedera 30 milyon Kurdî endeksî hevdîtinê Öcalan û devleta Tirkiye bibe û kes nizanin çi ye ew ê çawa be divê dev jî vê berdin milletê Kurd heye milletê Kurd em wek milletê Kurd milletên cîhanê çi heqê wan hebe ême jî heye em lê diparêzin îro werin nasnama Kurdî bê qebûl kirin
بلا زمان کردی و زمان پرورده زمان کردی و زمان فرمی بلا او جهوار ناو کردا باجار کردا به قبول کردن برا حفظ بین والا کردن مافی هیویه جیو و وگراگری لاجی گارانتی وان بکردن آزادیش بو هر کسی رو آزادی رخصتنی رامانی او داخواز ما عاجلا نشرد پش دریاده بو چه شرم دوی کتی تکرین جرأت نهایت دان چارچوبه وان پیاماندا به زلالی ناو کردان بیت اینا نها تشکی بال کوکا خدا پرسا کردان پرسگیری کا کردان گلو که هکار نا تشکی بالکشه او راپورا کمیسیونه اون زانن جهپ و اق پارتی و مهپ و دم پارتی و هدا پاری او کرن دم پارتی شرح دانی اریکر دبیجه که دورده دبیجه آستنگین بر زمان کردی بیا رابن د روزه که د 21 سبات هنزان روزه زمان دایک یا ناونتوی بود و روزه د 100,000 کرد ین دم پارتی یه پاوکی ین پارتی کرده خلق کرد لکولانا چه گوتن بلا زمان کردی و زمان فرمی زمان کردی و زمان پرورده دم پارتی د شرح خود افجی نگوت يعني بفكرن تو شرح كداتينه تو مجبوري قبول دك تشد بيجن حساسيات هنن هندك مجبوريات هنن هندك بش دريد تشتنن او تقبل كرد بار شرح خو باشدينه شرح خو بيجن ملت كرد حقوي پروردار زمان كردي او فرميونه او يجنا بيجن ها دوي دريد دوي ام بانكي ملت خودكن ام بانكي دور برا دم بارتي خلق خودكن يعني گوتن او كريار نيكن او افتشتكن نها تيكرن نها بانگا اجالانی فرمو پر زلاله ملت کرد ما في خوی اساسی اگر تو نین زمان اف خباتو کدو گوتنو بدل جبو چیه دبین بنید تشنی هنن بنید چه هنن گاواتو نبیج کرد ملتکن زلالی ام جوی خوب راگرن تو نبیج زمان کردی زمان پرورده و فرم تو بس واناجی نبیجی باشه ته چاوا بحثا دوزا مافی چارنوسیه مافی ستاتوی امدین عالیکی جبر و ایرو روز اوکه ام با جارک دید بیشن دولت ترکیه به دو سیاست پرده اجالانو دم پارتی پککشی ملت کرد کار خود تمثیل بوده. اوه پرسه که گرینگه جبر کو اوه دوزا کسی کنینه دوزا حزب کنینه و دوزا ملت که توزانی جیک اگر روشا باکوری کردستان پرسا کردان لور چاره سر به و رنگ ودانی ایجابی لسر پارچندن هبه جبر کو مزنترین جغرافیا دیروکیا کردان نفوسا کردان لوره همو جارانجی کاریگرین ایجابی سلبی لسر پارچندن هبونه يعني جبري وجران قالوا كردان كسي دنينا دولة برا خبر بده هون وكو آليين كردستاني بيوسته چا خادير بدوزي در كبه نابري ادخان تشكيدي جبالي بشن سر اف بيواجو اكتي بحث کرن اساسي خواست سالك بري زيده تر جبور ريل بر دستكفتيان روجاواي كردستان بگرن هاد دست بكرن يعني اساس وي نكل تركيا دولت تركيا خوازه براسي آشتيك راستقين چاره سرياج بو كردا بين جبو دست به نكري مخابن وبدي نتا بيا تركيا جينا بو كو او تركيا خواست روجاواي كردستان بيكادي دي بروسيس جي راپورا كوميسيون بي اي بو هر بحث پرسا كردان كري روجاواي كردستان سدي سب دل تركيا جينا بو سدي سب دل كردا جينا بو امريكا بالانسك چه کرد و دريده بياما امريكا و كرد سدي سد شکستن به حولين رزدار سروک مسلم برزاني و همو كردين جهان پشکریا و امريكا جيش بر برجوندي خو اسرائيل و امريكا دولتيج نشن كرد بپلچقنجي هندك او تشه تركيا دخواستن گش چه نبو لي او کنفرانس قامش یا 26 نيسان 2025 او چرچوا سياسي معقول بو لين سال كده نهشتن او كوميسيون تمثيلي بمخاطب كسي يعني اوجي غلطيات فرمزن بو جبر ويجي دستي كردان لاواز بو لي ديساجي ريهي هجر كوميسيونا قامشليه كونفرنسا قامشليه ايرو بو مخاطب هر كسي بو نونري ملت كرد ام باور كم بشكريا هريما كردستان بشكريا كردن جهاني دلوي دري كرد دسكفتيه قلق باشتر دست بخن اف بيواجويا هيجي بچا گریدای روجاوا بو نهاجي گریدای مثلا ایران و روجلات کردستان يجي سياسة أمريكا الهمبر إيران ده تسهيل الواحد ديتناجي بك ما قلت بشتي سالك يجي ما زلال بود بواجويا مجول كرنية دولة تركيا مثلا مجول دك باش تدخل كاوي تشبه بتشنبه ده مجول كرنية بردن هنن مخاطب ملت كرد 30 مليون كردن الباكور كردستان تركيا دكارن تمثيل كارين خوي بارتيان سياسي كسايات دزگاهن سيفيل لسر داخوازن اف إيران دكارن بجيبينن ام سروادا خزنا کارم بینجام هب نشرد پیش دریاده و او بوه و حلبته ام دبیجن سدی صد دوه
چک بدانین و شر دویج هولی رابش با خباتا سیاسی سیویل دموکراتیک چه برجواندی مگشاده لی دوی مافی هویج با اجالان جی بداین سلاحتین دمیرتاش به سربست بردان ای حفظی گش سربست ببین او گریلای چکی خودین دوی برحتی و گرن ها راپورا کمیسیون مجلس به شرط و شروطا اره بحثا تشكينا كازادية الحفصة مثلا ما في دبي بشرط الشروط أو هندك تشبه كرن دبي تجربة برد أم دستي خو ضعيف دكن هاجر نونر 3 مليون كردين باكوري كردستان تركيا أم دست بدن هف أم بفيجن أم فيها قبول ناكن الشرنا ليه ما في ملت ما هنن جبود آزادية ديمقراطية تركيا جي أم دكارم آليتي جبوه أم دست بدن هفدو از باور دكم ك ده دستي حمو كرداجي بله چرچوبه وان گواردن کود بحث کردی لرو شالات نبین البته پرسا کردن پرسا که هری زاقه حتی به گمان پیش گیریه کان ابن توی هیا حتی تیشو پاندجش نزیبه که وقتا گلو دی چرچوبه پیواژا آشتی کوهات که ترکیه دی بیجه پیوازیو ترکیه که بیتیرور بردام و یکی دی که قد نگود که پیواژا چاره سریه ام پرسا کردن هر چا به بابا تو سایه که وقتا گلو تو کو سیاست مدارک یه باکوری کردستانی هیویاتا به هیا دی در انجام یابن يعني غير دا ختمي نها دولة تركيا دبت تركيا بترور هرمك بترور اري نها اردوغان دونا بير داخ يعني خدا قوات تركيا بترور هدي شيء دم هرما بترور باق تشاليج ويد بيجي نها اv مسألة هقال سر في هشمندية بمشاندن ديارة كد دي سال باكر كردستان كردش كدس نخن و ام كردش خرد بيجن عالية ما كردا بين بواجه آشتية جواكا ديمقراطيك باش آشتيات چه که چه آشتی یعنی چکدانینا PKK باش جبو کرده لی دولت ترکیه جبو آشتی یک راستقین جبو مافی کرده تشتک نگوتی او نابیجه او دبیجه برا کس نینم برمجی نه آشتی چه چه بیجه بروی ریا آشتی دست پیکاوی بلیه یک گرتنا آلیین کردیه اگر ام کرد لسر داخوازن خوی ایرو معقول ام دست بدن هفته و ام ببیجن ام بانک اوجلان و دم پارتی PKK جی بکن لوی اراده یاوی ملتی گودار بکن ندو پیش دریا دوا مثلا بمشینن جبو اوجالان جی جبو حفصیا جی جبو حمو کردا جی جبو گریلا چکی خودین جی جبو 30 میلیون کردن باکور جی باش اوه که اف مسئله و شرطی نمینه دبیجن دبنی دوی تشنی چه دبنی دبنی دچب چه وی اگر دولت ترکیه وی جبو که دولت ترکیه جی به سرماسه تشتا قبول بکه ام درکبن ام شرنا خوازن بیشک لی ام مافق قجید خوازن ام برین آشتیانه بدیالوگه ام دوی آلیه کردی چه بکنه آلیه کردی بدولت ترکیه مخاطب و دوی وارد گاو بیاویتن بله پرس مصطفی اوچلیک سروکی گشتی پارتی اولاد پارێزên کوردستانی gelek spas سپاس یادکم سرکت spas